The best sound quality. The best music mix on here on DJ Rexy Remix. Negros Mix Club. To the beat and exclusive remix of DJ Rexy Negros Mix Club. The best music mix on here on DJ Rexy Remix. Problema'y isaya. Problema'y isaya. Problema'y isaya.
Hello kada kayo aming kakabsat nga 4 million in the house. Naglamiis. Isayaw, sayaw. Ang tutudo dito ay Frederick. Ang tutudo dito ay Tenerife, Santa Cruz. Nalamiis apo dito ay Santa Cruz, iti dito yung Aldao. Talaga nga agnup-nupo na po, wang pwede kayo nga nay linong. Kada kayo amin na po nga nagbuya di kalman iti live iti live ko iti bigbigat kon live ko iti rabi amuya po himato iti 58 nga watts hour iti tatangal daw. Kita lang sa glad na manin. Nay masag kape kaabsat, malamati kape, mamanak ti pandesal. 겨울이 오면 떠오르는 맛. 루돌프. 건조한 바람, 사람? 피부 노화, 아이스크림 케이크. 주름살, 콜라겐 생성으로 탄력 증진, 주름 개선. 하루 4분 뉴화하세요. 디자인이 마음에 안 드세요? 왜 그렇게 인상을 찡그리시고? 나 지금 인상 쓴 거 아니에요. Kada kiti amin na po agbuy-buya patalastas jam na ka nang agkap-kapi na ngamin na panang timpla ti 줄어드는 kwayo iti 집에서 kape. 20대 관리하자. 주름 개선 의료기기 뉴화. 바람이 건조. Patalastas atid sa inyo ng tingkal ko na dapaw. Patasa man dapo datoy nga ipatukar 9 million in the house. Oy, dagitay na nga bakit YouTube. Tilang nang titpela kanya ko ni Frederick, ni sino pa yung edad duma? Ni Frederick, ni Mix Club. Mayo 24, tapos ni Manang Susan kini Manang Fatima, tapos ni Cathy, ay ni Arceli Lizardo. Isuna puti ng tidlang. Awan isuna. Ay ako sakot ko nakitin. Ala, tano mga kusaw-saw oh. Iso nga bisag babayin ti ibagayo ta kuapo ilod ta ito. Ilod tayo pa nakapalot mo damdaman og sardang. Nakakit sa lahat ni titudon mga gapay lang. Kaya po. Hamad Mabara. Kay Peme. DJ Boom Boom Remix.
Salaya po ko na lamis. Naikotang mapick up na jay cellphone ni Mami May. Aksay sa yung song. Kapit sa tudo apo dito ayam mitata. Hello to Atea Nicole Beltran de los Santos, to Faith Marie Gumarang, ni Alang Cortez, AMC Vlog. O kita Biyang Castillo no ada hampay na nakadikit king ka dito at padikit ka. DJ Boom Boom Remix. DJ Boom Boom Remix. Hamad Alabani, i-message na tuman na rin talaka dyan number mo. DJ Boom Boom Remix. Buwan kabsat ken gagayem. Sinaktan mo ang puso ko. You're dancing to the mix of DJ B-Wolf. Alagyaman na kadagiti amin nga 9 million in the house. Freak up the week like keep you got me twisted. Freak up the week like keep you got me twisted.
Hello to Marinel Rubio de la Cruz. Happy watching, Marinel. Alam is tiempo na Marinel. Hamad Alabami ko na. Madam Ati Kapi-Kapi, apo. Alas 9:52 iti oras mi iti bigat. Hello to Eliano Domingo. Busy pa lang ni Eliani. Di kayo mo nagbuya, idi kalman, idi rabi, ikaabsat kan kayam. Ada simbrak nga English people dito live ko ti YouTube. Ilukang kami apo nga makipatpatangkan datay taga Germany nga ag English. So nga into no rabi ka no sumurat ka naman so nga padaanan nyo apo. Talok-kulokon tayo iso na. Napigsa rin dito yung bossing ko na pag-alang ta na hanga napigsa adalata signal yung dita dito ko na napigsa lata kadalata mga kasinapos uri na lami sir ada met o kay narakop mo ko na ni Marinel de la Cruz isukod nga in brown out ko dati ta kapi kami sa kamento pa naginarakop. Kaya po nga wanda kay narakop na ala kung marakop kay latamot nalan. In brown out ko. Tano malpas kami kaping kami to ginarakopon. Hello to Risa Sebastian. Risa, ang kapay na nakatayab. Hello Risa, thank you for playing my videos. Ada nanayunan nga manajim ba tatay na po 62 uli 58. Wow, pagka Pfizer ada kumayep kayep niya nyata kainarakop mo ko na Mayor Joseph Jack mabasa kakapsat nagbasit at iman ti sagsado kin ni Altea Nicole Beltran de los Santos. Risa makipas ko anak pay manong di mayat. Happy Merry Christmas kada kayamin. Para man kini Altea Nicole Beltran ken kada kayamin na po nga 9 million diahos nga agbubuya nagpindas dati nga sonata po kaya ta man nga denggan. Kusilapang ka. Di ano ganda mundo wag subli ay kaya sorry tadya may tari napalalo ngamin tisikit na naidiyan daw pinanaw Makapamismo da sonatam sir ko na ni Altea Nicole Beltran. Biyag ko ang subli ka hindi na ko lata kinikita intong nagsarap na ko sa ilapan ka ipasulit. Hello Kati Cantor, happy watching Catherine. Nalamis ti ay pulpul uyo. Umasadag nga masadag po iti Paskwa. Happy watching kata kayo amin na po November 27, 2020. 27 tatan no 28 mami. Dagiti 11 million na pong agdengdeng iti nanong mga live streaming. Anang pagpakita po tahan na pa nakasukat.
Ipasulik toto'y mata akong mitaken ka. Sakto ba'y pangato ken ipababa. Kastanto panang iparignak. Anabiyagak nga awan ka. Amok nga ang babawi. Kata kayo amin na po nga buya. Thank you very much. Hello to Frederick Castillo. Amoya po adan na watch hour ko nga 1,642 iti daytoy nga aldaw. Basi lang na po. Into bigat palbos na po Diyos malakti 1,700. 2,3 lang. Diyak mo no mayabot na. Thank you kada kayo amin na po nga play kada giti video to yun mo tibiyang tabarang maalak ka po iti 4,000 sakbay nga agpaskwa. Ako mitaken ka. Sakto ba'y pangato ken ipababa. Kastanto panang Dagiti talo duwati cellphone na i-play yo apo tao uri DJ salon naka-play apo iti television may naka-play apo dagiti video pag malam-malam nga naka-play dati TV. Ay po sa ating lahat ko ni AMC Vlog Cortez. Silapan ka. Ipasulik toto'y mata akong mitaken ka. Sakto ba'y pangato ken ipababa. Kastanto panang iparignak. Ang mabiyagak nga awan ka. Oh, dadya po iti napintas nga sonata para kada kayo amin nga wanti labas na. Thank you kada kiti 8 million in the house. Sa kaya mo po nga agbuy-buya nga kang kanayon. Kada kayo anta kita man dati napintas nga para kada kayo amin. Barang hanap maka-copyright. Hello Marinel. Marinel, madamat luto mo no niya. Ibubraan niya pa. Kape. Likit DJ Preki Remix 2019 full version. Para maka-copyright. Kalkapas luto ko na dang. Atay man team song sir. Atay man team song ko sir ko na. Pikas tabal na. Madidatoy. Likit na ko na igul katamang kitarak no. Daw dati team song ni Catherine. Madama pa lang ti dalos-dalos ko na ni Altea. O para kini Kati, team song na si kalaing tinayayat ko. Sila po sila mang buy-buya.
taimdengan. Unoy agayat ken ka sunataan na igamer Iti ayat anagta O Kati, dadatay sonata mon. ganto'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napatek ka to'y puso kenrik na diyak kaya amapugaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita kentiyag na nayon sikabyak ko makaiigapon luwapay naraksak tilubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyak ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko Uri siya, sigurado nga siya lang meti inayayat na. Hello to Catherine Kadaet, Kantor, happy watching Kati. Hello to May Alice de Bisamot, bitang Katara. Eliane Domingo, happy watching Eliane Domingo, kapay nakaraing. Inararapa ako napatek ka to'y puso kenrik na diyak kaya numapukaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko. Hello to Gina Balanay Bailon, happy watching Gina Balanay Bailon. Oras tayo na po ko alas 10, sir, at ati number nan. Oras tayo na po ko alas 10:05, iti Aldao, dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Naragsak tilubong ko sikalaeng Sapay ko mata, naragsak tilubong mo, Kati. ayat ko sikalaeng usal dato'y biyak ko Napatek ka, dito'y puso, wen sika tinay ayat ko. napatek ka Dito'y puso, wen sika tinay ayat ko. wen sika tinay ayat ko. Yang kakabsat po tayo iti para kinikati Escalona Cantor. Iti pa matapot dagiti marimaan nga buybuyag dingdingog ka nagiti agluto agdaldalos. Iti man iti sagsagot ko kata kayo amin na po nga awan ti labas na nga dagiti OFW nga BCBC dato iti para kata kayo apo. May isang oras dato para rampa nga kunada. Go kakabsat. May isang oras po dito nga instrumental para kada kayo api. Okay, dagiti babalasang marima na po agluluto, agdaldalos, dagiti OFWs, kumusta kayo amin na po nga wanti labas na nalamis ti tiempo.
Eliane Domingo, Manso, Tiraum ni. Mabalin nga pagkarampa dati nga sunatan. Tagati adagayam mo sir, di ka pa'y pinukawan. Adakagayam. Ay pinukawam, Kati. Kung ano na isanak kamin. Hello kasinsin, Jazz Molina, P-watching kasinsin. At iti tukar idi naki beauty contest ka ta Hong Kong kasinsin eh. Pinagarampam idi naki beauty contest ka. Hello to Lorna Domingo. Lorna Domingo, happy watching Lorna. Hello Glenn. Hello Glenn. Na aman insan. Hello ading Glenn Molina, happy watching dita kwa it. Kastamit kini Jazz Molina. Hahaha aman insan. Kita malagip ko. $11 million in the house. Thank you very much for listening. Kada kiti amin nga po nga buy-buyag deng-deng kiti dayto ya po nga live streaming. Thank you very much apo. Hello to Manang Mila Aquino Miranda. Good evening everyone. Kunana. Hello to Maribel Lizardo. Hello. Kunani Maribel Lizardo.
Lapo iyanos yu ti agdengeg. Ora inuhan nyo buy-buyaan, dengeg-dengeg kala, i-open nyo yung cellphone nyo. Tang imngimato kakabsat iti what's hour ko nga iti ngimato ti 68 nun 62 tatay. Idi Kalman. Hello to Maribel Lizardo. Happy watching to Manang Mila Aquino Miranda. Ay Manang Mila, at pa in down mo kanyak tatay, mabalin mo nga i-share dito mabalin mo nga lapag da balay ni Kwang Barley dito tay pa-subscribe ta. Shout out kada kitay madamang mga basta bagti niya ito mga kayaw. Kalalpas apo di kape dito Kalalpas di panagkape dito yapo ta agar arbis. Panagruwar ti uong dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Okay, Manang Mila Miranda, mabalin mo nga ilapag dito daje balay na. Pakipalo yung man po, di kita nyo man dito ilapag niya po Mila Aquino Miranda. Dati balay ni Barley, may isa pong singer, iti Nicole Ticol Diliera ko nana. Ikuha na po ibaba na, tano pakidikit yung iso na. $12 million, happy watching. Hello admin Maribel ko na ni Kati. Iba kang agbuya dito yading ka na. Umanang pag-ibagampat ano agbuya siya na kasi mismo ang isusat ni mangilapag tsaka mo ano mabalint. Apay mabalinti agipanti balay dito yung no hanga mismo nga na hanang anagan dajay. Kayo mo nga buy-buya mabalin di kasjay. Hello to Evelyn Talbo, happy watching Evelyn. Madama kaano no madama dalos dagiti mariwana po nga agplan-plan dyan nyaman ti po brayo nyo titay ito yung agondaway. Happy listening kada kayo mabalin host kung manang Mila mabalin mo kano nga i-down ilapaglat na dajay kaya mong ipadikit dito tapno dikitan da iso na ni Ayi Barley mabalin mo nga itin na ikwa madama apple madama ti panang madama luto pang rabiser ko na da lahabang agluluto kayo giiwa kaya po agdengeg kayo. Inya na ganang tatay datay kadkadwa ni Brad Pittin nga kang kansyon na po no ada kantada dito yung English na gan natin na nalingag kansyan ayan aga na datay babae po nga English nga nalingag kang kanta nga kadkadwa ni Brad Pitt Jennifer Lopez Jennifer Lopez dajay naling ni mami Jennifer Lopez takita man na po dagiti kantada to itasoktan tayo Jennifer Lopez and Brad Pitt duet. Dati man na po iti para kada kayo amin barbarang hanak maka someone like you kantante Jennifer Lopez duet remix.
Kita tayo man na po kita remix da. Jennifer Lopez. Okay, happy watching kada kayo. Pitbull dajay? Hanga Brad Pitt dajay? Hanga Pitbull dajay? Pitbull. Kung ano aja Brad Pitt ke Pitbull mo lang? Pitbull. Pitbull kanang kakabsat. Tama niya Pitbull. Okay, okay. Happy watching just the way you are. Live it. Okay. Oh, happy watching kakabsat. Dagiti agbuy-buya Pitbull extend. Iya dato attention ta. Dance again. Dance again. Okay, okay. Guri kayo aputa kita man natin ko. Da. Dance again. Remix. Okay, dati man na po iti para kata kayo amin nga 1T labas na. Babarang hanap hello to 13 million of the house. Madama pangan agsida tayo ti kape. Opo, gimasan na po kasinsin ta kape napupula ti kape. Uri kaya po tasok talang datay kami kasulmi ke na kwa sala kay kidin. Hello kasinsin na Mela Miranda Bisikano. Okay, okay lang
na na po dito niya, ginit manin. Talaga kastoy ti biyagan, sa dagti Paskwa. Paskwa lupak di Pilipinas, ano kanayo nga. Oh, di ba? Nagpinta sa insan na eh. Malagip ko tayo para kay beauty contest mo eh. Sayang ta nga na nga ba? Amoy nalati ko raw na ti Hong Kong. Representing Abulug Cagayan. Kasi ka mati katayagan na di ko. Inya nalami di. Second, uno, third. Runner up. Aduh. Happy watching, happy listening. Kata kayo amin na po nga 11 million in the house. Kumusta kayo amin nga 1 labas na. Mano cellphone mo kasinsin, no dua cellphone mo kay play mo man lahat na dagiti ko. Make easier, shop for your post ko naman. Okay, kakapsat ka kayam. Awan, share naman. Share nan kita. Awan shape na nita ako no kang mga kanak nagbaling ka nga Coca-Cola shape ngum litro hanga imbatalan no want shape na Coca-Cola with in bottle hanga in canon tawa mo ti subot na di in can gayam no botelya suod da subo na. Hello Risa Sebastian, happy watching. Buti kaya ako baka na mga ako anak nito eh. Agtimanti birthday to you. Dati man yoyoy. William eh. Okay, kakapsat ken kagayem. Happy birthday to you. Dagiti man nag-birthday, si Day tingal daw. Sino tiyag birthday po? Pakilanitan. Happy watching kada kayo amin. Happy listening.
Won, intit ko yung number rin. Ba't parang tinawagan ng hampay na online na ating gamin. Okay. Tapno, ulit ko na pigsa aputi ko tata na ganan. Nalamis ti Tiempo, agtsatsa kay man, kakapsat. Tsa. Oksala ni Eliani Domingo. Hello to Manang Mila Kino Miranda. Andyan na siya ading. Hello to Sir Barry Dungael. Happy watching. Kang kati jacket mo sir ta makidikit ka ditoy Takinitak tay balay mo tatay basit pa iso nga agagagat ka apo DJ Barney Dungael nga makidikit kada kami nga Ilocano kami amin apo ditoy from Ballesteros Cagayan, from Cagayan Valley, Philippines. Pakilapag mo ti balay mo Sir Barney Dungael dikitan dagiti nagkakapintas nga OFWs nga ada dito'y unagiti YouTube channel tuy no mo tibiyang agyamanak sir ko na ni Barney Dungael pakwata tayo ni Manang Mila Miranda ipa-subscribe na dati YouTube mo isong tulungan da ka mang paado ti subscribers mo nya. Okay, yaman na kini DJ Barney Dungael. Kapakita na ko mga jakpay nakasuksukat, mabainak. Hello to Eliane Domingo. Sumala tayo amin na Sir Roderick. Okay, salamat sir. Thank you. Manang Mila ko na ni Barry Dungael. Tabalay mo apo Barry Dungael manipod apo dita Benguet, taga Bagyo kayo apo, taga Bagyo iso na may isa po nga nalay nga kumakanta iti awing Ticol de Liera kadwa ni DJ Alken ni DJ Jack mo dati may isa tayo nagwapong ubing nakakadwa pa dan sa dagito kahit agbubuya nakapo ti live streaming Gina Bailon dan subscribe kanyak sir ko na ni subscribe kini Sir Barney ko na ni apo Gina Bailon tatay insen kanyak naman ang Mila na-send ko kini apo Gina Bailon in subscribe na kanumot iso nga thank you very much in-send na kanyak nagsubli duwa sisigod nga na nakasubscribe okay pakibabanti balay mo apo Barney Dungael tinalay nga po nga kumakanta iti aweng Ticol de Liera Facebook page kadwa ni DJ Al nakapalo na kaglalo iti programa ng Tangtang Batangtang no alas 5 hanggang alas 6 sa dayay iso nga agbuy-buya nakapo. Hello sir Barney Dungael pakibabamta balay mo sir tadi kitanda ka bali 14 tayo ditoy nga dati unod 13 1 12 dumakitking kain sige na ditoy narigat apo tayo banliit nakadun apo iti subscribers ko 1,380 nagrigat apo ti kwa iso agbuya-buya na apo iti live streaming dito YouTube tapos agbamban ni ita makaban ni ita mo ti 20 di pa nagbuyak kada iti na dumaduma nga live streaming dito YouTube iso nga thank you very much kada kaya amin. Okay sir, Barney Dungael pakibabam jay balay mo sir. Kada kayo amin na pong OFWs nga buy-buya iti dayto nga kanito narigat agbaniit tata sir ko na iso nga karod nga okay dagtan pakidikit yu apo ni Kwan Hello Diang Castillo kenda kayo amin apo nga datuyo nagapo pakidikit yu man iso na ni apo Barney Dungael 13 kayo masapol nga dumikit kayo man apo. Okay, ni Mami, subscriber, ati asawa ka, apo Barney Dungael, dan kanuboy-boyaan nan. Boy-boyaan na dati kantamon, nakasubscribe pa iso na iso nga complete package. Hello, Arceli Lizardo,
pakidikit man ni Barney Dungael apo ditoy. 14 million in the house kada kayo amin na po ang agdengdeng. Share, subscribe Dan from My Orita. Hello Maribel, pakidikit mo man ni Barney Dungael from Baguio City. Okay, kakabsat ken kagayem, dikitan nyo na po isuna. Narigat nga talaga ti agban ni it. Nagado, aduti agasama po, agbuyan akti live streaming apo 200, 300 ti viewers na. Nagligat ti makiban ni ti kita nagpaspas mga pangato ti comments. Iso nga napipintas nga pagbuyan dagiti 25 dagiti lababas ti viewers na putahang nga na paspas nga pangato dagiti comments. Iso nga Dan, okay na ko na ni Dian Castillo, Dan Barney ko na. Okay, Ding Roderick, Madama Luto ko na ni Manang Mila Aquino. Okay, sir, Barney Dungael, Dan by Dian Castillo. Pakibaba mo data balay mo Dian Castillo, ta dumikit mo ni Apo Barney Dungael. 16 million in the house. Thank you very much kata kayo amin kakabsat. Thank you kada kayo amin nga dimikit sublyakan tujay daduma damdama kasi busy ka no apo pa ilang ni Apo Barney Dungael. Iso nga di kita nyo latan apo ta sublyanan na kayo to kano madamdama to baka madama ti live da. Iso nga pakidikit yung latan apo nakabaniit ngem alain met ni Lolo jay ikan ko na. Uy, kasi na po Diyos kayo ko no dato ayan ti sabasaba ko na banana kung kunada ko hamo agik ikat kanyak no nya jay makita klata isumo lata ti ihid na dito yan ti banana na hamo agik ikat apo iso nga mayat sa kikita garod no bagbarang mo agik ikat ti kaday ding aldaw da 1,380 nga follow ang subscribers ko. Hi to LB Pasco. Apa LB Pasco awang bay jacket ni LB. LB Pasco na yung bag nga bigat yun tayo aming kakabsat manibot kin ni LB. LB pakidikit mo man ni Barney Dungael from Baguio City. Nalay nga po nga kumakanta po dagito yung taga Baguio City. Din Castillo, ayan. Di kita nakanto kano ka na ni Barney Dungael. Soblianan na kayo apo no, na kayo nadikitan ta busy da. Busy iso na baka madamati live da iso nga idikit-dikit chulatan apo. Thank you kadagiti 16 million in the house nga marima na po nga agdengdengeg kanta ito yung mga live streaming ito yung motivang. Ti oras tayo na po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Alas 10:37 iti aldaw. LB account ko may sa ato yung sir ko ni LB Pasco. Nagado account mo nagpintasa eh. Pabulod yung mga kanyak ta agbuya na mo it. LB Pasco di kita manggarod ni Dian Castillo no account mo may sapay data. Please. When sir, mamaya sir ko na. Sino data mama? Thanks may mayat agsubli to please watch a video. Thanks may mayat agsublin to please watch videos. 18 million in the house. Thank you very much. Iti panagunding-ding apo hanak parang apo ta hanak pa'y nakadigdigos yak pa'y nagkasok-sokat so nga anong san yun ti parang out. Dato ni mami may nga luto ti spaghetti. Nalpasa mami spaghetti pa baba. Awalan ti spaghetti pa nga to. Mamad Alabani dan subscribe na kay Barney. Ayan, Apo Barney. Pakibabampay Apo Barney Dungael data balay mo ta ke pangato nga pangato. Kita nyo lahat ti balay ni Apo Barney Dungael kakabsat di kita tayo kita man tano
Kuya, dato yun, nakita ko na eh. Nagsabong Kenayat ko na cover by Barney Dongael. Buy ami po. Marimang ngagkang kanta, naka-jacket iti patig. Ayan, to 305 subscribers, 300 tatay o nanayunan ti 5. Apo Barney Dongael. Kanta buy-buya mo tapo. 305 subscribers isuna. Adupay masapol mo pa iti subscribers nga 700 tamno mamonetize. Tano makakuha ka ti 1,000. The best music mix on the Nung nawanti watts hour mo man narigat pa yung mamonetize. Masapol mo ng 4,000 nun. Nariga mo, sumusumurak po ti dagom-dagom. Yan, agkangkantay suna. Boy agkamsad. Hello kada kayo, amin na po dita Baguio City. Kada kiti 14 million in the house. Hello to Marvelin Pichay, share dancer. Marvelin Pichay, paki dikit mo man ni Barry Dongael from Baguio City, Kabsat, Marvelin Pichay. Hello to Mary Joy Pasqua. Hi sir, Mary Joy Pasqua. Pakidikit mo na tatatang atom nga balay ni Barney Dongael. Please, kastamot kini Hamad Alabani, pakidikit mo ni Barney Dongael. Da kaya amin na po datoy. Pakidikit-dikit yun lang iso na basitin. May isang DJ po iti awing tikul del Yera iso na. Dan subscribe po Barney Dongael by Melissa Sebastian. Ayan umadudan ading. No makabaniit ka iti sangapulo ditoy tata sangapulo to wala no malu arabiin sangapulo no biga manen umadong anos lang anos kakapsat no awanti anos awanti labot apay brown out ayan mo din ko na naksip met ko na ni Manang Mila Aquino. Kung kayo apo ikatag sukata lang pakita na takpay nakatigdigos gawin so nga i-brown out ko. Barney Dongael pakibabam lata kita balay mo ading tay padikit ta. Iloilo Beats Club. DJ Bobo Idol. This is Team Rocket. Hello to Risa Sebastian ni Mila Aquino Miranda kastamot kini Mary Joy Basilio. Hello to Barney Dongael. Ayan na po. Kata kayo amin nga buy-buyay ti dayto nga gundaway happy watching. Hello to LB Pasqua. Kastamot kini Marvelin Pichay ni Mary J Basilio ni Barney Dongael. Happy watching ading Barney Dongael. Toy no mo tibiyang kakabsat ken gagayem
iti nanumo nga host iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, Facebook page nga ada ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Happy watching kada kayo amin po dita Baguio City. Regards to DJ Alla. Kada kayo amin na po nga bibuya. Hello to Hamad Alabani, ni Barney Dungael, kastamit kin ni Dian Castillo, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Lani Domingo, ni Lorna Domingo, kastamit kin ni Arceli Lizardo. It's 16 million in the house. Thank you very much. Anong sanda ka po? Pagyaman na kada kayo dumikit, sublang kayo damdama po, medyo busy pa. Okay lang nga po, Barney Dungael. Masapul nga mangbanit kati uray sa nga pulo dito 1:15 uray kata ag kampanyata. Mary Joy Basilio, happy watching. Pakidikit mo man ni Barney Dungael, ading Mary Joy Basilio. Kastamit kin ni LB Pasqua, ni Marbelin Pichay, da kayo apo Hamad Alabani, pakidikit mo man ni Barney Dungael Kapsat. Da kayo amin na po magbubuya. Please dikitan nyo man na po dato yung nagwapo nga baro nga nalaing nga kumakanta man po diti Cordillera. 15 million in the house. Dan subscribes po Barney Dungael. Manipot ko ni Risa Sebastian. Nagiti 15 million. Happy watching. Kada kayo amin na po. Hello to Jazz Molina. Alasiki isala-sala. Huyo pa ilang arod. Kasinsin. Pakidikit mo man ni Barney Dungael kasinsin please. Kada dato ni Barney Dungael po. Ni Manang Mila Miranda may sa po nga sponsor iti liwliwagan na rayaw. Apo ko iso ti may isang kaslamang suporta iti awing ti Cordillera dagiti upat daw no talo nga babaro dagiti singers di jay ayaw uwing tigil Cordillera manang Mila iso nga pakitulong yo man ako. Dancer ko na ni Mary Joy Basilio. Barney Dungael dan kano manipod kini Mary Joy Basilio. Siginsan awan problema ko na ni Jazz Molina. Ala Barney, sige Barney. Ibababam lata tabalay mo di tatapno. Kasi agpanga to ngamin datoy screen tayo. Iti comments dito screen iso nga may mayat mo ibabam lata ta. Ipa-subscribe. No, subscribe kayo apo. Masapol nga i-play yung muna. Mga 30 seconds, 40 seconds, depende kanyayo, tapos i-like yo, tapos i-subscribe yo, tapos sigurado nga pumasok apo. Dumikit. Kasla may rugby kakapsat kasi no i-subscribe yo lang tapos i-like yo, hanyo nga buyaan ngin sigida, hanyo buyaan iso na maawa mo lang apo, maagbaling nga pa ko nada, spam ko nada na dyan. Hello Marvelin Pichay. Okay na sir, na in-subscribe ko ni Barney Dungael, manibot kini Marvelin Pichay. Thank you very much apo Marvelin Pichay. Thank you very much ni Barney Dungael. Adutin nag-subscribe king ka dito yen. Itakman no manot subscribers mo dito eh. O 310 na nakasangapulo kan. Tatata nag-subscribe na 300 laeng ngimato. Okay, kakapsat layan ano siya po makidinikit kan dato yung nagwapo nga paro. Paki-subscribe yung iso na 310 nakasangapulukan, nakabanit ka. Nalulukmog nga atasi kadadalag tilapia. Kadagiti buy-buya po nga hampay nga nakadikit kini Barney Dungael. Please subscribe yung man iso na po.
Di oras na yun dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, alas 10:49, itial daw. Na-subscribe ko na sir, ko na ni LB Pascua. Dan, Sir Barney Dungael, manipot kini kasinsin, Jas Molina. Hola, mayat. Ay, hello, Barney. Barney, ne, aduti babalasan. 310 kakabsat ken kaya. Ay, siyak ne, bubuyang ka manayin. Ado views mo dato yung 195 views 2 weeks ago ko na. Talaga kasta, anos lang. Hello to Jas Molina, kaya kasinsin kita man. Nakasubscribe naman din. Okay, Jas Molina, 97 subscriber, kahit pagod basta sama-sama, sumayaw budot pa more. Pagsasala na mo niya, kagarapas na gito eh. Oh, pagsisikada. Kahit pagod basta sama-sama, sumayaw budot pa more. Madama nagsiksik ka mo no, madama nga agdadalos na gito eh. Ina mga babag sasalan eh. Adamang pasala di jay kataltalo ng kasinsin. Sala pa mo. Agpapahada dati step. Nakinini aja naka blue. Madamas sika agoy-buya na vlog na idol kanani Hamad Alabami. Wow, thank you for the help adding and to all viewers. Manipot kini man ang Mila Aquino. Ayan na po, imbaba naman niya po Bernie Dungael, dito balay na dita. Happy watching kata kaya amin kakabsat. Paki-follow yo, ay paki-subscribe yo apo da kayo nga hampay nga nakasubscribe. Nakasubscribe ni Jas Molina, ni LB Pascua, ni Marvelin Pichay, ni Risa Sebastian, ni Mary Joy Basilio, ni Eliane Domingo, ni Dian Castillo, ni Hamad Alabami, tapos sino pa ni Maribel Lizardo, ni Arceli Lizardo. Ayan, thank you very much kada kaya amin. #311 subscribers, naka-11 ka na din. Ala, isalayo apo. Bali, ilipas ko lang apo iti 2 nga oras dito dapay 40 minutes nga ag-live na. Live na no rabi imanin. Mang titak tuti para igado. Hello to Eliane Domingo. Yan bubara niya po. Iuray ko nga pumasok dati English ka awang mat. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Hello to Sir Barney Dungael dita Baguio City kakabsat. Kadagiti amin nga viewers ken dagiti admins when no dagiti DJs iti awan ti Cordillera kakabsat. Kumusta kayo amin nga awan ti labas? Dagiti Igorot at tribe dita Baguio City apo. Dito ayam mo diti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ado ti kakadwami apo nga OFWs from Baguio City, Igorot da. Ada afirme ada mo costume da nga Igorot. Siyempre iso ti display mi dagiti costume da. Hiso nga mayat. Ada pay ka trabakwak iti trabaho nga Igorot. Isususuruan nakti sa unga Igorot kakabsat ken gagayem. Madama ida sir ina na basit apo pintasan na po Lali Domingo no nakay ida ka alwadam na makaturog ka.
Hello to Maribik Ugalis Surya. Nawawala daw ang comments ni Maribik Surya iti Jambi Vlog. Apay nga nga may cut na di comments na jay. Kada kaya po nga da YouTube na apay kano nga damagan na apay delete mo ti comments ko sir ko na nako ay haan ala nga i-delete ko. Han na kano apo nga may cut kano nga di comments na nagbuya dito YouTube channel ko ni Maribik Ugalis Surya. Nya pakalahan na dya po. Da kayo po nga ada YouTube na. Apay nga kasjaya po iti ang comments ma-delete. Turugak dagitoy amok sir ada ditoy ta holiday. Ala nagpintasan holiday. Oy kakabsat into no rabi ditoy ayam mi ko Black Friday. Nalakat ni magagatang nga mabamuti gatang kakabsat. Black Friday no rabi apo. Mga rugitapta into no bigat tapta nalakat ni magatang aduti sales. Okay, hanak maka-comment ko na ni Maki Balubal Villanueva. Black Friday po dito sale. Nagaduti sale dabad-bado taglalaok. Tala umam, talawan lang igatang. Hello kada kati 14 million in the house. Happy watching kada kayo amin po. Thank you very much. Pakidikit yun ni Barney Dongael kakapsat. Kadi sumurak nga barbaro po kawayin nyo mga dumata sumurak da po. Hello to AMC Vlog ni Alan Cortez. Happy watching Alan. Pakidikit mo man ni Barney Dongael. Sino tinaka-live tapo ti live streaming iti Facebook page. Pasaot ka pa. Tagbo yan na madamdama. Kata kayo amin nga 14 million in the house. Thank you very much. Nalpaskan. Good afternoon sir. Adig da iti number ko. Okay, maybe samo. Iloilo Beats Club. Hello, Mary Joy Basilio. Happy watching. Diang Castillo, Frederick. Pakidamaguman no si Mang Patajilod aji si 50 ang inabak mo di jay YouTubeon. Tano amok nga dahi nga nag-sponsor ko nakapaload amin no kwa. Nagbubuya ka Frederick, pakidamaguman natin di jay ko ano si Mang Patajilod nan. Ada pay gayam 20 nga inabak mo ti may isa nga YouTube ko aji la 50 ti na ipaload. Sa bagay ipaload ko madamdaman no makababanak apo. Datuyin dagiti listaan dapat dagiti hang ang kapoy na panodan ni Shoni B. Guzman ni Jimwell Dumaging awamot tintid nga number na ni Marvel Pichay ni Mami May Orita ni Catherine Molina ni Maribik Ugalis Surya ni Risa Sebastian ni Connie Puon kastamot ken ni Susan Florido ken ni Manang Fatima, ni Gina Bailon, ni Ramil Pagkaliwagan, malak mo damdama di ang number na kin ni Arceli Lizardo, di TMJ, IG20 na nga baka na TYT ko ni May Bisamot. Lagito bilang nga po ti number na maludak second wave nga kunada. Hello Risa Sebastian, happy watching. Lagi di puti naka-ready nga maludan madamdaman no bumabanak. Tapno malpasen ta no narigat ako da utang-utang na dito eh. Kasi maulaw. Ingana di Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes tata isong limang aldaw lima nga nagadungalod nga number apo nga ikaw kabi sa kisurat-surat ko dito eh. Maulawak no kwa. Maulawak DJ Boom Boom, the best. 15 million in the house. Happy watching. Turugak dito yung amo. Comment kayo mat ano makakomment po nyo. Okay lang. Shaq Pfizer. Mary Joy Basilio. Mary Joy Basilio. Taman Mary Joy Basilio.
Mary Joy Basilio dahil inambak kong idi nailod dagi jayon ayo 100 kada 50 i-check mo pakidamag mo ta pero kung tutalo sinong sponsor iti nangilod king ka ta damagag datay confirmation na nailod ko dahil jayon 100 bali kwa 150 nga baka isunat nga baka iti 50 ngayon muna tapos nga baka iti sa gasot dato kanya tinumber amin Mary Joy takita manod ako na inabak kong isumarunong alalive ko Mary Joy Basilio 115 sa bola inabak mo Mary Joy Basilio. This is the mix of DJ Boom Boom. Oh, i-check ko to linudan na ka ni Kati, ni admin Kati ni admin Maribel Mary Joy. Kita ko damdama, Jayanti ko na. Happy watching, kata kayo amin na po nga boy. Buya, 15 million. Shock pa'y idol. Awang pa'y atagyak pa'y naisurat ako Hamad, pero ko pa'y tinaga mo damdama. Hamad Alabami. At tanaga mo ni Hamad Alabami. Awang pa'y Hamad. Masapol kami ibero ko to di anti message mo madamdama Hamad ta kita manodan kasi noon nyo i-message May Besamot ni May Besamot TM alala ko TM is 09358822 484 okay 20 YT tapos mapanakan ni Hamad Gina Balanay Bailon Marjorie ni awang pa'y mati-message mo kanya ito'y Hamad Alabami masapol nga siya ito'y ka nga agkwa ito'y ka nga messenger ko nga iyadnak gamin Hamad tapno ti kasta ka nalaka ka makakomment kanyak tanog friend ka ti Facebook adu pa ti friend ko so nga iyadnak Hamad kita man ni awon sa ni Hamad hamaki balo balang ka no makakomment ni Maribik nawawala check check mo kita no da Gina Balanay at hindi number ni Ramil Pagkaliwagan Gina Balanay Bailon ay smart ka no double agala-ala ng apo 0916171898946 50 naala ko na apo Ramil Pagkaliwagan 09161718946 okay sala okay TY Gina Balanay Bailon awang mo ti kwaya inya ti account mo si ka Hamad ang kagamin sa kapatid ti Facebook Marjorie thank you sa link ko na hello ni Felicitas Josephine okay kakapsat ken kayem happy watching everyone ano sa inyo nga ta uri ko agsarding nakmadamdaman Hamad Alabani Shock pa'y idol pakitid mo man kanya ding ag-message ka kanya di messenger ko ta edit mo yung number kasi no hang ko makita man no diya mo no nang ipampa nang isensa nam no i-page tayo hang ko makita naging yung messages ang kami nga kita ng messages DJ page iso nga napimpintas nga isenyo ko via messenger dagiti number yo ada kanya ni Ate Celine ni Ramil ni Gina Balanay YT datoy di Kalman di Rabii
ni Baby Samot at dan 11 million nakaturog na pay Gina madamak ko at kanana 50 pesos daw na receive sir pero tanong ko lang ulit Maya sir at dapat kasi duwati ng kanya na 150 jak amo no damagang pay no manutin na talaga nga na-receive na 115 sa tiinabak mo 50 kon 100 kano sa 50 lang tinayload at dapat 50 am kanya ala kakapsat kit kayo mananusan nyo ako nga buy-buyan dahil tinanong mga live tinanong mo tibiyang hello to Gina King Elianid bumangon kan kunada pa o pabangunan da ni Juan ni Lani Domingo dapat nabatbati ako nga 27 minutes sakbay ako magpakada tinanong tibiyang thank you very much kada kaya amin accept nak iti Facebook nag-send nak ti message kana guri katakatanta i-message tak no kano da kaya api nga buy-buya kanya kapo ayan na nakita ko ayan na ni Hamad ayan na maulaw na kami na puta nakadunga friends ko iti Facebook kadaglalaok isungahang ko maalan pa kita man Hamad Maburak paki mawin sa mampay ading paki send mo mampay jay friend request mo ni ako makita diyan na align si Gida nagparang ko angko na align si Gida friend request paki friend request mo pa maminsan hello to Rosemary tung Pal Montemayor like sa liliwakin kay audio ti OFWs nga Ilocano ayan away kayo ko ni napununak iti napununak kakamsat gayam iti friend request iso nga sumurot Cheryl Solay Neliwat po nagrigat ako no makadilitak gamin ta naka 5,000 friends nak dituyin narigat apo kakabsat no ni Mary Jane Coelho Jonathan Colasing katudagitan kasi na-loaded na kon apo na-loaded ti dumutibyangan apo ti nagadunga pa rin ko 5,000 eksakto na po happy watching kada kayo amin kakabsat ano siyo Josie Tango Pakultad baka makadelita ka po dagiti abuy-buya ko mabain na launa Ronel aling sangko happy watching kakabsat na kayo amin na po abuy-buya happy watching kita nakabukoy kayo ayan na po medyo agdil-dilitak ti nakadunga ako kami naalakan aksen katatan si kang ayan ni Madong i-message nagtatakwa ni apa yang pimasok maburak ayan na-accept kan Dajayan hello sir dati nalakon ta kanya kon 10 TM YT ko ano sa YT Hamad Mubarak TM kanya TM ay ala ko na po 09 29 32
manutinabak mo. Hamad Maburat. Ay, dua. Bali 40 ti ilod ko. Hamad Mubarak. Happy watching. Okay. Dan, nalpaskan. Sa'yo lang naman, sir. Sa iba hindi. Okay, sumunod ka. Hangkano maka-comment ni admin Maribic ugali sir ya dito YouTube ko. Just muli na Dan, pasukin lang lang sa ibaba kong bahay ko na. Thank you very much kasinsin na Just Molina. Hello sir, DJ Arnel Takmo, happy watching sir. Aboy buya puti ni DJ Arnel Takmo. Musta kayo? Hello mga katropa. Hello sir, Arnel Takmo kuna ni Lani Domingo. Yaman na kadagiti yamin na pagbuy-buya ti dahi kagundaway ni DJ Arnel Takmo kakabsat. Agyam-yaman ako na itiado kakabsat ken kagayem. Ani May Besamot, ni Arceli Lizardo, ni Ramila Pagkaliwagan, ni Gina Balanay Bailon, Susan and Fatima, kini Hamad Mubarak kakabsat, dagitoy apo iti nangababak na alak ti number na. Agyaman na kini DJ Arnel Takmo, thumbs up down, sir house ko na ni apo Arnel Takmo. Sir, adamo what's our copy mga 1,642. Iti day tingal daw. As iti number na dato ko akon. Adang imatwan nga 58 nga watts hour tatangal daw. Iso nga ito nabigat 58 manin. Inot lang kakabsat ken gagayem. Total watts hour ko 1,642. Palakpakan. Asidugon ko na. Tiyaga lang kakabsat, so agbuya-buya kay lang. Dagiti agi play iti video kakabsat, video kung aglalaok. Datay lemon trick nga nagbunga iti ikan laboy buya-buya inyo latapo. Tiyaga lang, tiyaga. Sir, manuti intid ni YouTube DJ ko amon, adapin number mon, simang patinipin number mon, Dan, Dian Castillo, Catherine, Twing, kung ni Catherine Cantor. Palubos na po Diyos kakapsat into nubigat, babarang ag 700 into nubigat palubos na po Diyos. Awang pa sir ko na. Uwan sir ng aduti sumusumurak nga nagadunga patalastas mo advertisement no mabuya no sumurak at di kasabay nga agopen ka openem ka da sumurak ada agparangaw mga 2 to 3 months daw kuna ala ka anos wala tagor nung paiso naman o da kaya po nga ganggani ma-monetize iti YouTube channel na may kamakami iti December, paspasan nyo apo kaslatoy no motivyan. Tani DJ Arnel Takmo ni Princess naka-monetize dan. Damagot ka ni DJ ka 2 to 3 months ka no. Palapag yung link mo, Sis Arceli, thanks. Just one. Paspasan nyo apo ta sakbay nga agback to zero kayo. Tati 2021 ka no, 10,000 watts hour makapatay. Makapatay yan iso nga paspasan nyo ikamat iti 4,000 watts hour iti 2020. 27 tata, 28, 29, 30, tapos adanto pa 30 days. Ako sapay po DJ Arnel ta may kamat ko iso nga no aduti cellphone mo dita sir, laptop mo no computer no tablet nga kunada i-play man padawata pa regaluan na man ti 50 watts hour. Tay i-play if naka-play dagiti TV i-play mo dagiti videos mo sir dito ayang ka
i-play mo man na po DJ no ado ti cellphone mo dita nga pag-i-playan ta ado cellphone ko duwa ngam hang kumabalin nga buyaan ti sarili nga video kano ada pay laptop ko ngam madi kano iso nga ti pagmuybuya apo DJ television mita naka smart TV iso na. Ay okay Kapsat, thank you Arnel. By amta i-play ko alat ta kanon. Mga upat. La i-play naman DJ Arnel ore ka na lang ti 50 nga watts hour iso pay nga may nayon. Kasi han ko mabalin na po nga buyan iti cellphone ko kan laptop ko datoy video ta madi makuha na kano iso nga pamayak DJ Arnel dagiti apo na monetize buyaok iti duwa nga cellphone ko kon dito ayan ti laptop ko dagita video yo tapno agbibinuya tayo kakapsat buyaok i-play dagiti talo duwa nga cellphone may isang laptop naka-play pa DJ television may di television na di lati pagkukuakan di cellphone ni mami may ti pagbubuya kakapsat ta siya madi may sa ti account ko ti YouTube diya kamo ti agaramid iti Ninja. Matorturuga ko na ni Marjun Leste. Sige sir ko na ni DJ Arnel. I-play mo lata sa basit DJ tapos barang manayunan tay watts hour ko isupay barang masukit tayo ti 4,000 watts hour kakapsat iso nga pinaspasa kon idi ni DJ ko hang agla-live ti YouTube in-prioritize ko gamin na po ti Facebook page nga naglalaiban iso nga naudi nak iti YouTube ngam gapo tay bagada nga 10,000 to kanon ti watts hour nga nga gawada minto no 2021 iso nga ikamat kumot tapar barang maalak ti 4,000 watts hour kanda ito yung nga tawon dahil lang ti gapuna po kasama po nakurang kwan 1,642 tapos ag back to zero na sakit tinakaw matuturugak ta gamin sir ko na ni Marjorie Leste oy siya ka matuturugam da kano nga buybuyaan na po kala kasta nagbuy-buya nak pa television streaming ko uri agla-live ni DJ Arnel takmo ko may libay nak apo ko ni iso nga naka-headphone na ako makaturog kamot ta kalagit 15 million in the house kakabsat ken kagayem thank you very much iti pa nagbuy-buya po nadapay na batbati nga 15 minutos sakbaya po ngagpakada to'y nunumutibiyang nga ngani manin panalan dagitay butirogo in eskwela da ni DJ nya naganajin kakabsat naka-live ni DJ naka-live ni DJ nagana Kevin Jake dito yung CRI radio kakabsat iso nga ito i-play YouTube padulaw ni pagbagana awanak mo pwede ko awanak mo pwede monetizing so okay kakabsat naka-live ni DJ Kevin Jake iti CRI radio internet iso nga iso dato i-play kata kayo kumusta sir Roderick napunta mo lang dede hours mo dede oras mo hello sir dato nagchut-chut kami dito YouTube YouTube suka ko nga YouTube may nag-i-blockin YouTube malaman i-block gang i-vlog ko na no kaya di makagudwa i-block na ko YouTube ko
makisabsabay ka. Imo na Nax DJ. YouTube, may nag-vlogan na. Okay. Oo na yun. Nagirigat tagmadot YouTube ay takpumat-adot YouTube na ilin. So, hindi pa lang 2016. Okay, hello Gina Bailon. Kitain nyo. Hello, good evening to Manang Mila Miranda. Daw kayo kakabsat dito'y ayan til YouTube ko rek ado na bayag kay nga bubuyan. Buyaon nyo man po dato ti CRI Radio is in YouTube ko na. At dato ni DJ Kevin Jake Starman. Nagtrabaho. Marjorie, Eliane Domingo sumurat ka man dito CRI Radio ni DJ Kevin Jake. Ta kaya po nga datoy ni gitimayat nga sumurat iti CRI Radio, sumurat kayo man po dito YouTube ni DJ Kevin Jake. Problema. Eliane Domingo. CRI Radio broadcasting over the archipelago. Ayan. Babalik ka pa lang arumwar. Hello to Len. Hi sir. Happy watching Len. Dati MKL Radio. Dapat ti AMC Radio. Oh na yun. Naganak. Then aganak pa iti DJ ko naman. Muna nak DJ speaker. Kumadot DJ tata sigurado. No. At ginawag ti cellphone na po. Agwa kayo. Google App Store kayo iti ti makungkod ng alat na ganun iti Sumurat kayo po dito YouTube na. Uri ko nga nakamalpasan. Mga 10 minutes langon siguro. Agbabayan ako na pa. karga nyo ti O 10 minutes lang nun. Ilipas ko lang nga 2 oras po dito So nga kayat yun ti sumurat kanya. Napay lang po. Sumurat kayo man basit. Magsuportaan tayo po ni DJ Kevin Jake. Hello DJA, good evening. Manipod kini manang Mila Aquino Miranda. MKL, mabalil na tadi kita, ibagayo la tadi kita kuan, boss Dano kuan, aya. So, data. Alright, kung kablawak man, yun yung bagabarag buibuya. Ni Marjorie Leste, Tamsak Dan, DJ Share. Po talaga, nagyaman na ka, tipa ng share yung apo, no? And, Happy watching kada kayo amin na po. Rumarakon. Apo. 8 minutes lang yan, Rumarakon. Na yun sa Roderick. Alright. Naganak lang, Happy watching. Noon na, hanggang mag-isabsabay sa Roderick, at sakto tag-live mat din, Ang kanayong kang makikita. Apo kawan. Apo si. Tawag lang. Nao kamamin nga. Aya. Apo DJ. Happy watching kada kiti amin na po. Agbubuya din kanya po. Apay ag-live ka at tat DJ ko na nam. Madamdama kapsat JYT tayo ko na ni di. Oh yeah. Ano ko naman si Roderick, masapa ka nga ag-live tumalem. Toy. Kasakto rabi Binagpay sisir, Apo na talaga ating atoy nga DJ ko agselselos naka-live. Toy live mo. Toy live ko. Kausama mga natin. Naka-live toy live toy live mo. Naka-live toy live mo ditoy live ko DJ. Kausama. Naka-live toy live mo ditoy live ko. Ko DJ. Okay. Happy watching kada kayo aming kakabsat. Aliani kita ni ag-live ka. Kada kayo amin na po naka-live toy live mo dito live ko DJ.
pinabayatan na. Itigman to kanya ako, Sir Madam Maribel. Hindi utang ko ka. Okay, dagiti 30 na po nga magbubuya. Iti da ito live to inumutibiyang. Anusan nyo lang po mga kuwan na lakon o 7 minutes agpakada na kon apo ta. Buya untay man ni DJ Kevin Jake kaagselos kanya kasarak kan Sir Roderick Corneliani. Nag-agkat kataw agok ang awla kanya. Siyempre amuya to dahito nga DJ apo. Dakil tinaimbag nga nakom nga itultulong na kanyak dahito nga DJ. So nga ananusan tayo apo nga sportaran iti tangatang tano siya sino man kada ti tao nga tumultulong kada tayo isumo apo titulungan tayo ta agungungot sa magkanyako. Kaya nakita ka na agi patukarak ko dito YouTube ka nakita ka nakalive iso nga simuragak dito live na ati live na in live kumo dito live ko o nya pala kaya na Object taramay na to basta. ding Eliani Domingo. Listening to Zero Eye Radio, papakatawak lang po. Tapos dito kasagat na pangikatilamin. Nakalablamis po dito, negative 1. Iti lamis, dito Italy, tata. No? No tayo nakamotorak, ket naka-agi-aayos dito imak. Nagrigat ko sa luksok ng kota manobela. No? Dak mo masarakan, teguantikon, teguantisko. Eliani Domingo, katkatawa na mga river kiniliani. Sumurak tayo man dito YouTube na. Namin na po, agad na tayo. So set to say, dito Italia po, 882, 24 hours. Ayan, live ni DJ Kevin Jake. In live ko mo dito live ko. Ayan, di na mayat kakabsat. Ada sa mo jak mo. Parang kasjay. Nakalamblam is napudot dito yan yo, Sir Roderick. Kaslamir kat ka batit na isla. Malami saya. Madama tudo. Rekitam ko sublatan na ni Sir Roderick to na ganon live. Live. Toy live mo ditoy YT live ko DJ. Ay tutudo tayo niyo. Awan mo katudo dito. Ngamit ng bigat. Naka-live to live mo dito yung YT YouTube. Natin Italia, ang tudo to bigat. Double pa yan. Neliane. Pero kami kumpara dito yung Milan. Kintayan yung Tenerife. Hanan na lamis dito at dati ko dati mangkuntra nga current ti bye-bye. Siguro baka timarik-rik nam 17 degrees. Talaga nga tirain nag-reserve nag-aangawan lang. Hindi tayo po negative buwan. Ikaw isa malo niyo. Hanggang pinalbas na Roderick. Malpasan DJ. Green pasen. Okay. Thank you so much kada kaya po nagbuya, no? Agyaman na iti panagbuya yung pakada ni DJ Jeken. Title dito di ka pa agpakada karo then bye for now. Thank you so much sa inyong lahat. Di pa nagbuya yung kapsat kagagayem. Napaiti na palabas. Happy watching kada kayo amin na pa. Naka 32 minutes sak matapo mo nag-live. Dati nag-range time mo di sa Ngapulo, may siya na 8, maya sen. Double pagbuyanin. Di ba yung kayat kakapsat? Agbuya kayo dito, agbuya di jay. Doon niya mabuya yung jay, mangmag-yusaw-saw na. Dapat gayam gano, Sir Roderick, 1,033 views. Tapno mabalenti agwa. Ano na ganan? Ag-monetize. Po DJ. Takal una. Takal unay. Yes sir, kanana. Eliani Domingo, napi watching. Talo lang minuto sa napusakbay nga agpakada to ni Montibiyang, agpakada ni Didike. Agyang
double pagbuya ang kakabsat. Manipo diti Milan, Italy. Dahito yung metapo di kapagayam yung manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dua nga double dribble nga live streaming iti YouTube channel. Dagiti dua nga host iti DJ kun host iti dua po nga aglalaw nga live streaming. Sige, may tapo nga ma-explain ko itong like ito toys.ph. Install kayo pala yung Google App Store. Jay may isa account ko at DJ ayan ni DJ Yexer. Kahit reteto man rin sa Roderick at DJ si MKL, Kabusligan, kada ANC. Apo DJ, madanagan narong ka masiskin. Hi ti Arceli, Jackman, Makomen, Cancer, Kevin, Jake. Agikit tayo na po. Agikit tayo. Nagana ko na. Thank you so much. O DJ, okay tama po DJ Arnel Takmo, naka-live na kanya na. Agbuy-buya kayo, naka-live. So nga, maya, dato'y kakapsat kan kayo. Thank you very much kada kayo apong agbuy-buya. Mayat datoy tal double live dito ubraan tinumotiv yang kakabsat dito hindi pa makada nga bilang ay isagsahot ko kada kayo apo ko mapangkolan na gito ubingan iso nga agyam-yaman na kita anos yung nga nagbuy-buya nagdingdingog iti nanumo nga live dito numotiv yang dagiti pada nga sadot kakabsat bumangon kayon idulin nyo kita nagidaan yon kahit saan mayroong sensis. Hoy sadot bumangon ka kita eman ti aglawla o DJ Arnel into no ag-live ka ag-live naktumot ta aji saw i-live kun tumot dito live ko kaya mo so nga i-message nakto no ag-live ka DJ YouTube mo ta aji live mo i-live ko mo dito i-live ko tapno ado ti papanan na dato i-live mo Len ayang DJ kasi pa wayan ta DJ Arnel are you watching madama kukut pay lang sir DJ Arnel ito no ag-live ka madam na i-live i-message na to ta ag-live na ko ti YouTube ko ta aji live mo ti YouTube ipasa mo dito live ko tapno ti kasta ado ti paka sa double dati live kata kayo amin na pong agbubuya lagi di pada nga sadot thumbs up dam kuna ni Mayo 24 Eliali Domingo Sir Arnel Takmo happy watching ito nag-live ka sir i-message na to tano mo kayo oras ti pa nag-live mo tano i-live ko tumot ito i-live ko tano aji saw-saw nan tumot ag second demotion naktungot ti live ko hello Turi sa Sebastian happy watching kada kayo aming kakabsa kasungsung batak to yung saw di live ko gasam data from Kuwait and Spain direct from Santa Cruz, Tenerife, Spain Koraktuman DJ Arnel i-message na to sir ta aglin live ta ag-live ka ipasa mo ti live ko tapno maya di amo ti pagbuyanin kasjayen ko na ni Manang Mila Aquino dagiti dua cellphone no ka mabayat dua cellphone na pagbuyaan nyo kakapsan matulungan nyo ni DJ Kevin Jake no DJ Arnel matulungan dakpay kakabsat kan kayo in kasla may isang bala iti dua nga bilit ti alalaan nyo no pa one bullet in nyay ko na najiin dakpay mo di English nan so nga nagbuya kayo kanya nagbuya kanyak agbuya ko kanyak tanya di sa una bubuyan nyo mo kanyak bali dua titulungan nyo kakapsa bumangon kakit din gilani di mo pagbubuyan may samit si Pixar Lugi na ko na ni Jazz Molina happy watching kada kayo amin kakapsat alawen thank you very much apo nalpasan iti duwa nga oras ti manag-live to no motibyang agyamanak iti anos yu apo nga agbuy-buya bye bye kakapsat
Thank you very much kada kayo amin. Agyaman na kapoy ti anos yung agbuy-buya. Thank you very much kada kayo nga 13 million in the house. Dama palangging ko na. Okay, bye-bye kakabsat.